Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anaganak, di kay agsao wenno agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkalan nyo kit di ida, iti na Kristyanuan apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. James, adaman laang ibagakan ka. Anya day ta, nanang. Surwa man day ta asawam nga aglinis dito arobayan ti balay. Agkaiwara dagiti bulbulong, di pa'y makakaraid. Maawatan niyo kumamot, nanang. Manong amin dagiti babasit nga anak mi nga asikasunan. Ay, saan mo nga irasunan day ta asawam? Day ta katirigat na no sadot ti tao. Nana. Saan ang mabalay nga agsadot-sadot dagiti kabalay ko? Kagurak tinarugit kan nawarang arubayan. Ibagam day ta kenkwana. Ay, unay katirurot ko na ya. Kasangsangput mo pa'y laang agong ungot kamanayd. Kasano ajak agungat, nagrugate day ta arubayan. Kanya manayin timbagam ka ni James. Binaniban ni Kesam di tarwar. Imbagaklaan mat abagbagaan na di asawa na nga agdalos mat iti arubayan. Ay, di kalamas yan iti manugang mau. Dandanisan pa yan na makasagaysay gapu iti kinaadaw ti asikasuna. Awan bibiyang kau. Ungot ka lang nga ungay. Intun pinanawan da ka. Di tama, marik na tirigat. Pumanaw da? Apay, ada pagbayad day ti renta. Dandanin to pa'y awan igatang day ti kananda. Olte mo bagas o may dapay dawatan dito'y balay. Natalia, bakit? Agsangsangit kan samat. Maturog kakit din. Bay anak lang. Itay pa'y amad-madlaw ko, nga ilamlamang mo day tarupam kanya ka. Maturog kakit din. Kuha bagat. Diyak kumakayat nga ibaga day ito'y kan ka. Wen, amukon. Kunam siguro adyak nangag dagiti imbagakan kanina nang mo di tarwa. Nangag mo? Nagpigsa tingiwat ni nanang mo. Apay kumadyak mangag. Pasensyakan akan ni nanang. Pudnugayam jay kunada. Anagrigat ti makikadwa iti katugangan. Natalia. Kaya't kunti pumanaw ditoy. Kaano na kami kadi nga ipanaw ditoy kadagiti anak ta. Nauma akon iti daytang ugali ni nanang mo. Di mon urayan nga sinungbat kami kaninanang mo. Napunuan akon. Siyak man na ti agkaraidan, ta nakababain ti agipaon. Nanang, siya kong tagkarain. Ay, saan? Siyakon? No talagamot lang akayat mo. Hindi pa'y nga inaramid mo. Diyak ngamin nasango, nanang. Nagsasaruno ang naggurigor dagiti apo ko. So nga ro, da pumanaw kan dito'y abay ko. Diyak kayat ti masinga. Pasensya kan nanang. Sa anak mo't asadot. Talaga lang nga awan wayhak. Won, ingkan! Di naksingaan, tada pa'y papanak, inton madamdama. Mayat matgaya man dagiti anak mo. Sandan nga agsakit. Agtataraydan dito arubayan. Wen manang. Ay, medyo kimot to nga. Idi nagsasaruno ang naggurigor dagiti anak ko. Kanayo nak namin ang mapuyat, idi. Ay na, kasta talaga. Kasta akmat, idi ubing pay dagiti anak ko. Itata professional dan, kaslahak agbibiyagan adon niya. Imbag ka pa'y ama nang tanalpasan ti panagtutuok mo. Ay, problema kita. No kasano apakisamahak ti ina ni James. Nagrigat akadwa. Diyak maawatan ti ugali na. Ay na, kasta akmat idi. Amom, jay nanang ni manong mo. Kurang nalaag pinuhot kami. Kasta ka di, manang.
Anya ngay, tinaramid mo. Inananusak Anya pa'y ngay, kat isumot ti ina di asawak. Sapay isupay tinakatangtang sit idi. Jack am mo, no makaano sa kakaskan ka, manang. Ibagbagak ka ni James, asumina kami ni tipagyanan. Kabailan nyo ka din. Ay naading ko, panunutom anangin na itatirenta ti boarding house. Uno apartment. Mano ti anak yukin ni James. Day tangarod ka, manang. Manula ang matisweldo nila kay ko, ije trabaho na. Kurang pa, no ar-arigan. Iso nga agpanunot ka na imbag. Ano samla ang di katugangam? Bakit day jahin? Dandani nagkabaw. Apay, adi mo manon tinumar na gito'y agas, Mau. Nay, kunak man no natumar kaon. Kaya't Mau, agsubli ka manon, ije Dr. Mau. Di ka man mo umanungay. Insaganak lang arudaan. Day talag tumar ti aramidam, di mo pa'y maaramid. Kasano nga umatindog day tabiyag, Mau, no ultimo pa nagtumar ti agas, Mau, kat kasadot, Mau. Kun kat nga awan ni nanang ita dito'y balayo. Ay, amumatayin nga iso ti presidente ti asosasyon da babakit. Napanman na kimitingin Iso nga umay kayo ilutuan iti kanan nyo, tatang. Jack ngamin makaumay, no adda ni nanang, tanakaung-ungad. Ay, huwag nga ron. Jakman amon no apayakas day ti ugali ni nanang yaw. Anya ti kayat yung nga ilutok asidaan nyo, tatang? Jay man sinigang alamas. Ay, sige tatang, tagluto Magyaman Natalia. Kan aglinisak inton madamdama diti balayo. Tani, permi mat nagtapo. Ay, saan mo't ngamin amasangon ni nanang yut aglinis. Amok day tatang. Ay, kanayo nak ko mga umay dito'y balayo. No saan nga gungat ni nanang. Ang kasyay mo't ngamin ti ugali na, tatang. Naglaing asumaong. Asinaw tinangsukat ka. Ni Natalia, imay itay dito'y balay. Imay nakinlutuan iti sidaag ken naglinis dito'y balay. Ay, uray niya pa tar aramidon na. Saan lumag-antirik na kankwana? Ha! Agin gagagalt. Ay, sumardeng ka man asumanaw iti kasta. Dahita nga edad mo, rumbang anaanos, ken nasingpet ka kuma iti paadam a tao. Didak man bagbagaan si kalaklakayan. Kasanaw no awanak taon. Asino nga iti makaanos ken ka. At talaka, tilay bagbagam. Mapukaw ka no di mo tumaron dagiti agas, Mau. Apay, anasapa ka nagawid? Kalaat ngamin ang nagulawak di opisina mi. Kanayon kan samot ka na maululaw. Napulot ngamin unay ti panawan. Kan adda pa'y dagiti gundaway amarigatan ka nga umangas. Saan ka kadi amadanagan? Agpa-doktor ka nga minen di pa'y lang ibagbagakkan ka. Wanto. Day tamanan ti ibagam. Di mo mutla aramidan. Alaki din. Ingkagluton. Tamabisin tumanan dagiti anak ta. Apay, mayatan tirik na? Wen, mayatan. Di na kadi pakadanagan. Nanang, umay kayo padigwan iti sidaan nyo kani tatang. Anya dayta. Native akarnit manok. Inya dubok. Amumot, asaan amabalin nga agsida itinapgad ni tatang niyaw. Saan mo't di naapgad da ito inlutok, nanang? Nangan kamen. Agyaman Natalia. Tainik ka na kami iti sidan may kanina nang yaw. Saan kami pa'y anangan? Ha? Agdoble ka amangan? Ay, sige tatang, mangan kayon. Adto iti sidaan nyo. Awate mo nakatakder ka mo ilataditan. Ay, agyaman balasang ka. Manang, umay ko manan ipasyar dagiti anak ko dito'y balayo. Ta saan da makaayayam ije balay. Tagungot ni nanang.
no natagarida nga agtataray. Ay kat mayat nalawa to'y paraangan a pagtaray-tarayan da. Kumusta nga di katugangam, mayatan? Isulat pa, manang. Kasla, kimaro pa hikit di ati kinaungat na. Anusam ka di. Mabit lang, manang. Song batak pa ito'y cellphone ko. Sige. Hello? Uwan, siyak ti misis na. Anya? Sige, umaya ka dagos dito ospital. Oh, apay, asino timawag? Katrabahuan nila kay ko, manang. Intaray da kano ni James iji ospital. Anya? Isuabantayan pa lang dagiti anak ko, manang. Tama panak iji ospital. James, anak ko. Nagsapa na kami mata na pinanawan. Siyak la kuman tinatay. Magkanyak talakaya ko. Kasanungay itandagiti anak na. Sabi nagmamasit na pailan. Ayan na dyan asawa na. Apayawan dito ospital. Ti asasikaso ni Natalia. Ni mon biruken. Tay mo na pa ngay may dito ospital. Ngamdata. Ti ko namkit day. Saan amalading itan? Iti ipupusa iti asawa na. Agsardeng ka man. Apaya kastaya ti panagsasaom. Ay, ti anak ko. Awanan ni James. Nagrigat, tatang. Kasta una yung tibanog ko. Tasyak lang matimabalin ang mga sikaso iti ipupusay ni James. Mawatan ka, Natalia. Kagurugura naklatan ni nanang. Saan nan sa makit kita dagiti adu a sakripisyo para iti anak na. Kasta na laang ni nanang yo. Iso nga itatawanan ni James. Panag ko na. Panawanan tapno pumanaw kami dito Anya? Idi awan ni James. Kaguruguran ako ni nanang, tatang. Iso nga amok. Nakarkaro itan. Taawanan ti anak yo. Nawaya kayo itan a pumanaw, Natalia. Awanan ti manglapad kada kayo. Kasta nga rin ti pampanunutak, manang. Mabalin kayo nga umay agyan dito'y balay. Nalawa to'y balay apagyanan nyo. Agyaman akno kasta, manang. Wen, nasaysaya at no umay kayon dito'y. Tapno saan nakakanayon nga ung-ungtan ti katugangam. Wen nga rin, manang. Kasla maasyanak mo't kadakwada ka ni tatang. Ay katnas kan nga agpanunot ka na imbag, ading ko. Nay, ara ko pa may tiladawan ni James. Kasla jak pa'y lang amin maaklon nga awanan di anak ta. Nasken nga aklonan ta. Tadita amin ti papanan tayo. Naibaglakit din, tada dagiti anak da ni Natalia. Oray kaskasano, adadala tamakit kitak. Naibaga kanyak ni Natalia nga umadayudan. Anya? Ipaanaunan dagiti apo ko taditaw. Aramidon na dayta? Ay, saan na mabalin? Jack itulok. Anya nga ti maaramidam, no isuti kayat na. Uray lapdam, awan mabalain. Kasanun ngay, ni Jack ton makita dagiti apo ko. Tuwan nang runa, tasan kamit anaanos, kain naulpit ka ni Natalia. Anya?
Puro sakit tinakam ken unget, imparparik nam ken kuana, idi si bibiyag pay ni James. Isu nga urag pakasi ka ita. Ay, saan mon amalapdan ti ipapanaw da? Ay, diyak kabailan amaya dayo dagiti apo ko. Apakakit kita ni James lakay. Ay, no humata nagbalin ka anasaya at akatugangan ka ni Natalia, saan data ko maapanawan? Manang, agyamanag, tayo may nagtinulungan amang impaki kadagiti gamgamit mi. Kat, asino nga iti sabali amang tulungkan ka, no saan asya kakapsat mo? Awan ka di pa dya inarkilak ajib amang bunag kadagiti gamit mi? Awan pa'y mat. Aywan gayam. Damagak man kan ka. Sigurado ka ka din iti dayto a desisyon mo. Wen manang, saan ka di nga imbagakan ka idipay si bibiyag ni James? Akayat konti pumanaw dito eh. Panawam dagiti katugangam. Anya pa'y ngay, manang. Nakapakada ka din kadakwada. Agpakadakto, inton pumanaw kami. Ang di ka di maasyan kadakwada. Ay, di ka man agsawi ti kasta manang. Konsensyaan nakpailaang mat. Natalia, kitaang. Tantanawan na tayo katugangam a babae. Bye-bye, am. Naamuan nan samutan a pumanaw kayo. Imbaga siguro di katugangak a lalaki. Kasla umasidagmat dito ayanta. Diyak kaya ta kasarita. Ay na Natalia, saan nakasta ading ko? Ingkaki di kasarita. Tapnoan niya. Kasaritam sakbay a pumanaw kayo. Ta isulat tatiin ti asawam. Iso nga ingka kasarita. Sige, manang. Say-saya atam ti makisarita iti katugangam, ha? Natalia, balasang ko. Nanang, pumanaw kami. Nay, apay ngay. Nalawa mo to'y balay apagyanan nyo kadagiti apo ko. Kanawan mo timang papapanaw kada kayo dito. Amok matkat akagurgura dak, nanang. Idi pailaan nariknak dayta. Pakawanan na ko man, Natalia. Pangaasim, di mo kumaiyadayo dagiti apo ko. Taiso na laangan ti pakalaglagi pa ka ni James. Dito'y kayo nga agyan nga agina. Nakaululi mo kan ato'y balay no pumanaw kayo. Amok nga ado dagiti bindot ko kan ka. Isa pakawanan na kuma. Agbalbaliw ako, Natalia. Nanang? Nakita ka, kadwam ni manang mo. Wen, imay nagtinulungan. Kaya't ko kumakasarita. Kan kayat ko ama-amam mo. Ay, dagiti naganak yung ay, kumustadan. Mapantayo kumamot idapasyaran na itisigod abalayo. Nabayagan nga ibagbagaday ta kanyak ni tatang mo. Kasta ka di? Uwan, kaya't ko nga agbalinak mo't anasingad kadagiti kakabagyam. Saan ka di aday tatirumbang am apasamak, anak ko? Wen, nanang. Sige, mapantayon to pasyarin ida. Rumbang ti panagpipinatag kan respeto iti tunggal pamilya. Tapno maliklikan ti saan a panagkikinnaawatan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo, Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects
Joper Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Jeremias Kapitulo 29, versikulo 11. Siyak laeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok amang parangay asaan kitdi amang didigra. Plano amang ibanag itinamnamayo iti masakbayan. Bueno papagayam, intay danggan ti pakasaritaan a maitampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, ma'am. Kung naklakit din no, Jack masambot dahi ti retirement party. Katanda ka, mat. Nalpas ka din ti klase. Wen, ma'am, pinagawid ko na sapa dagiti estudyante. Tatalaga akayat ko ti agatendar iti napatag-unay apasat ti biyagyo. Agyaman na tanaka umay kalilibe. Ay na, nagado ti bisita yung, ma'am. Ay na, puro estudyante dagita idi iti masteral kan doktoral. Kasta ka di. Kita man laang anya, ma'am. Puro professional dagiti estudyante. Ay katwan makitam di nakatugaw ijay ikit. Isumat dahi taday Chief di Fire Department, ma'am. Estudyante dayta idi. Kasta, ma'am. Dayta laeng mati maipanakkel ko iti panangisurok iti manuatawan, Lilibet. Ay na, ma'am, agyaman na gapu iti ano siya nang isurusuro kanya. Naragpat ko dahito a posisyon ko ita. Si kakit dimat. Ni, asino pa ni dagiti agsasangpot a bisita yo, ma'am. Dayta sumungan. Headmat lang dayta iti mabigbig-big a kumpanya. Ni, umayon, ma'am. Asit gan na kan. Nakita na kayo adagos. Ma'am Rosita, malagip nakpay ka di? Si kakit dimat, Eddie. Apay kumaasaan ka ang malagip. Kat maysa ka kadagiti estudyante iti doktoral iti. Nasayat mo ta nalagip nak, ma'am. Kita man laang tinaragpat mo itan. Uwan, ma'am. Pudno day ta. Kahit day ta naragpat ko, kat gapukan ka. Isungadak mo't ita dito yung retirement party. Takayat kumot nga agyaman kan ka, ma'am. Daragsaka ka makakita ka na kayo nga estudyante kiti. Apay nga agluwa kay matan, ma'am. Ay, napasensya ka, Eddie. Tears of happiness na ito, iho. Bakit? Ayan jetul bakti kotse. Nakasabit mat iti likod tiri daw. Apay, sa dino ti papanam. Rabin Inaksukunan ni mami. Kunak man, nuyawid dagit ipampanakkel ng estudyante na. Imawag nga ro ditay. Sukunak ka no. Sumurot ka? Apay kumasumurutak pay lang. Agbuyak lang. Ingka nga urnusan jesilid ni mami. Siyak pa iti ibaon mo. Si kamatan nanang mo matday jay. Sige man langan, inakurnusan. Kalpasan na, inaktusukunan. Mas daawak iti dayjay nga inam. Tamasapul pay lang ang nagpaparty. Apay, saan ka kadian naragsak? A-retire din ni mami? Kaya't naasawan, makaawatan iti binulan a pensyon na. Apay, mano ti maawat na a pensyon? Ay kat, nasurok mo't 30,000. Oo, nasayaat mo't. Uray saan kan ngagtrabaho? Mabiyag tayon asang kapamilya. Oh, anya, Ma'am Rosita. Itulog ka ni Jibalayo? Saan, Eddie? O may naksukunan di anak ko. Angam, itay pa yung urayan nyo. Angam, awan matlangan. Kuna namat itay nga on the way ka nun. Nasaro ko na may sa oras nga gururay kayo, ma'am. Ay na, sige lang, Eddie. Umunakan, naskan nga urayak ti anak ko. Ni June.
Jun gayam tinagan ti anak yo, ma'am. Wan, kakaiso na nga anak ko ni June. Anya trabaho na, ma'am? Ay, daksang kasat. Tasaan anak kalpas iti panagadal na. Kasta gayam, ma'am. Nasa pangamin anang asawa. Kunak nga agiskwela iti, nga masadot matan. Ne, isun sa daytan. Alam, ma'am, itulod kayong jirwar. Nasken, akaduan kayo. Ay na, Jun, nagpartakmatan ti panagmanehom. Maulaw ka nagnervyusak. Samsambutang nga ro di basketball abuyaak. Ay, saan kayo mat ngayon may kinibakat mo ijay retirement party? Mabain kami. Nagaduti bisitam. Nakita yu kumakan na amuyo dagiti estudyante idi. Apuro professional itan. Amok daytan. Idi pa'y nga ibagbagayo. Apay kumaanas kan amamumi ida. Asino aya dagita nga estudyante? Saan da basta-basta professional, Jun? Nangato ti posisyon da. Adulamin. Ay, mangrugin di basketball. Di kan tupay lang nagpaitulod ka dagiti estudyante. Nupud numat lang a professional da. Intulod da ka kuman a. Bakit? Agring kan? Aldawon. Napayayaring anak. Anyat orasain. Mabisinan dagiti ubing. Ay, nakaturog da pa'y laang. Sabado ita. Alas Jason. Kaya't ko pa iti maturog. Ay, dahi takot ngamin. Nagladaw ka naturog idirabi. Basol mo Apay ngamin tadi mo impasublat jay remote ti TV. Alangan adyak buyaan jay paborito ngay ayam iti basketball. Pumarbangonan. Idi binuyak met jay pelikula at drama. Ne, kaslad da tao ijay kusina Ni mamim day jay. Bayam ang agluto. Mayat gayam, itatanag-retire ni mami. Adda para luto dito'y balay. Maturog akpay. Di nakriingan Nay, agin inaw kayo umat, mami. Wan, tanalpas kamin anangan kadagiti apo ko. Ininawak laang da ito'y nanganan me. Sikat nagluto? Wan tadyak mo't mauray nga agluto ti asawam. Ay, napuyat ngamin. Ay, agasam. Parbangunan nga maagbuy-buya pa ilaang. Ay, kasta na. Kat, ayan na ngay. Nakaturog pala eh. Ririingat nga ron nga agungat kit din. Mala, mangan ka nga rudan. Adda kinalubak amakan di talamisaan. Ne. Anyat kat katawaam. Ay, dahito man nakapost dito yung Facebook ko. Kat, nalpas ka anangan. Ay, bitay pa'y Kunak man aglaba ka ita. Masadutak. Kat, anya nga iti aramidam. Agmalmalam ang ag-cellphone. Anya? Ni mami ngay. Nagadukit din aya adamdamagam. Makapasuron ka. Ay, jakam mo no sa dino ti ayan na. Adan sa mo ti di kusina. Ibagam tagluto iti pangaldawan tayo. Ay, wun man, inak ibaga. Ay, agore ka. Ay, ipakitam kan kuwana dagito'y babayadan. Ne. Nagadumat daytan. Wana. Dayto'y jay kuryente. Dayto'y mat jay internet. Dayto'y mat jay danom. Kan ibagam nga awanan karga ti ref tayo. Nay, mami. Agin inaw kayo manan. Jak ngamin kayat anawara da ito'y lababo. Nangan ni bakit mo ngam di man lanaginaw. Pinanawan na latan tinanganan na. Mami. Dagiti babayadan tayo. Bayadak amin na kita. Katanya nga si kamat ti adda pensyon na. Nungay nga tangamin agbiro ka iti trabaho, John. Agi baon ka man ako nakaon. Jak kayat ti ag-construction.
Nagdagsan day ta trabaho? Namnamain nyo latan di pensyon ko. Ayun gayam. Awan karga ti ref tayo. Ikanak iti kwarta. Tinak a grocery. Nay, bakit? Apay atalyaw ka atalyaw. Agkit-kitak nga rod, itigatangag. Ani ayat tigatangam. Apay, adda kwartam. Katjay kwarta ni mami Pag grocery day jay. Kisayamon. Takayat ko agumatang itibaro a contact lens ko. Anya? Ay, makadlaw ani mami. Ay, saan na amadlaw? Imbes agumatang ta iti may sa kilo nga asukar, kagudwala ang tigatangan ta. Si Kamat, hindi mo pa'y among ay pamuspusan. Alaki din. Inta grocery. Kalpasan na, mapantagumatang iti contact lens ko Ado pa'y ti mabati. Siyak, ti makamu. Oh, anyangay ma'am. Kumusta kan? Itata naka-retire kan? Ay, adda mabanugak no adda aklaang dito'y balay mi. Talaga akasta. Amo ma'am, saan ka pa'y kumangamin ang nag-retire? Ubing ka pa'y mat. Kunak ngamin idi no naragsak ti ag-retire. Ad-ada nga agkapsot kayo na awan aramidan nyo. Ay, nadlaw ko nga rod nga ad-ada si madot ti anak ko, kan ti manugang ko. Manipod adda akong dito'y balay. Oh, makita yu dayta? Kabailak pa'y laang matkit di ti agisuro. Kaya ka di ti agtutor ka dagiti ubing, ma'am? Ay katuan Ado ti agkasapulan data iti tutor. Naskan ngamin nga agbalin kayo lata nga active kan productive. Dayta ti tandaanan nyo. Sika talaga, June. Nakaluto nga tan ni mami. Tsaka mo, ibagam kan kwa na, Ne. Adamot bisita na akasarsarita na ijerwa. Ayabam kit din. Ibagam amabisinan dagiti apo ko na. Tikunam kit di, sikat ti mabisin. Masadutak lang amin at tumakdar. Ay, ura siya nga rod. Sikamot ngamin. Im-influensyaan na. Nadlaw ka din ni mamim dagiti ginatang ta grocery? Saan na nadlaw day ta? Danag mo na aya. Inton maminsan nga ibaon na tamanin nga grocery. Jay mat korsonada a shorts tigatangan ta. Nadamag kumot ang nag-retire kan. Wan, manong. Manon abulan ang nag-retire. Isumot lagaya makanayo na makita nga agmula-mula ka itinatnatang iti arubayam. Wan tawan mo't maaramid ko. Kat no kabailang pa iti agisuro, akit agisuro kalata. Laglagi pa yung aginggat ka maudyanan, wano pagpatinggan ti angas. Kat adalata ka ipapananti biyag tayo. Ay, kasla nga rod ad-adda nga agkapsutak no adda aklaang dito'y balay mi. Mawatan ka, takas-taak mo't idinagretiro ak. Ang mabalin mo lat nga aramiden, dagiti kayat mo nga aramiden. Tapno, ma-enjoy ti biyag mo. Gasto sa ma, ti pensyon mo. Saan laeng apara ka dagiti anak mo? Anya? Agisuro ka manen? Agtuturak laeng. Di kaya't naasawan. Rumwar ka manan dito'y balay itinal daw? Kat tanya nga'y kumataramidak dito'y unag ti balay. Nagado. Didak kayat apagtrabahuan. Tapno adda para luto iti kaninyo, kasta ka di. Apay adi mo iba unti asawam nga ag-cellphone kan agtugtugaw laang tararamidan na. Ni mami mat. Kan kayat ko nga agbiro kamatan iti trabahom, Jun. Mami. Kayat ko ti mapanagpasya-pasyar. Makamu kamatan iti pamilyam. Ibagam iti asawam, taggagat mat. Anya? Imbaga ni mamim ti kasta? Sika, akakaiso na nga anak na? Huwag nga rod. Nasakit tinakam ko. Anya matday dyan nga inamon?
Kaslasaan na ka nga anak. Ngampang panunutak timbaga na. Kaslapod no. Ti kunamkit di, talaga nga imot jay inam. Di na kayat nga i-share dagiti blessings na. Nagbalintang agpaiso asadot. Idi adda dito'y balay ni mami. Isu amin ang ti agtrab-trabaho. Wala, takabaulan na paimod. Masyanak ka ni mami. Katsyak nga'y nga asawam. Saan ka amasyan kanyak? Agbiro ka kun iti trabaho. Katsika, asikaswam da ito'y balay, kandag iti anak ta. Nagsao dyan nagagat. Saan natan nga ikan ni mami iti kwarta? Imot kit di. Isu anas kan nga agtrabaho akon. Udnugay man nagsublikan nga gisuro, ma'am. Tuturak lang ita. Nagadumat nga min dagiti estudyante nga agkasapulan iti tutor. Wan nga rod, ma'am. Apay nga min na nagsapa kay anag retire. Wan nga rod. Day tamot ti bindot ko. Alam, ma'am, di kagdanag. Adakla tamang supsuporta kada kayo. Agyaman na kan ka, edi. Awan na nyaman na, ma'am. Pada kasapulan nyo, ibagayo lang. Adda ka matgayam diti ospital, manong. Ay, in-confine dak dagiti anak ko. Apay nga min, anya tinapasama. Gagangay santi lumakay. Rumor kalat tangamin. Adda ka malat tangamin ijay balayo. Di ka pa imot agaliwaksa. Ay, mayat sa ngagpaiso. No, pasaray sumuro ta kadagiti padak alalakay. Ay katun apay di mo aramitan. Kas kanya, agisursuro aklat ta. Kumapsot ti bagim, no awanter aramida, manong. Rumbang ti panaggagat. Saan asumardang nga agsuro, kadagiti na duma-duma abambanag para iti pagimbagan iti biyag. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Juffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biyag. Naimbag nga orasyo papagayam. Intay ibasa ti Proverbio, Kapitulo 21, versikulo 9. Nasaysayaat ti agnaed iti tuktok ti balay. Ngem ti makiden na iti man nakisubang nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Awan pa'y sirbi na gito'y akabalay ko. Puro da amin sadot, angam no panangan nagalistoda. Oh, oy, Magno! Anya ti aramidam di tarwar? Kita matartarim na ti motor ko, damagang pailaang. Day tamot la motor mo ti asikaswam. Umay naktulungan nga aglinis, tani. Ado pa'y ti lalabaak. Ay na, sumanao ka man nandita. Agtrabaho ka lakadi. Kasano? Kat saan dakmat nga amo atulungan? Ayan da Cheryl kan Ryan. Amo da nga ado ti trabaho diti unag ti balay. Ang iranadamat apumanaw. Ada ka matgayam dito silid mo, manong. Irikap mo day tari daw. Apay ngay man ka dito silid ko. Marurudak. Kaririing ko. Sumana umanan ni mami. Ungat nga ungat. Isungaro da sa anak arumrumwar. Taungat nga ungat ni mami. Anya ngay aramidam ditoy. Agar arami dak iti project ko. Project? Nakasango ka mo tita computer? Katun mat.
Agarami dak iti project ko dito computer. Agtugawak man pay lang aro dito yung nanong. Ag-review akmat, tada test mo intong Lunes. Agungat tumanan ni mami, no makita nak nga agtugtugaw. No kasta, saan ka ngagtagtagariya? Uray agtuktok ni mami itiri daw. Saan mo alaklukatan? Nagsakit ang tisikat kong aglablaba. Cheryl! Ryan! Umaydak man tulungan ng aglaba. Ayan nyo aya! Di ka man sumanaw dita bakit? Pukaw kala pukaw. Kababain, iti karo ba? Kasano ajak agungat? Awan mo ti umay mang tulong kanyak nga aglaba. Apay ngamin adi mo usaran ti washing machine aya. Jak nga rod kayat amadadal adagos dagiti badbado. Amumat nga dar aramiden darayan. Agar aramid da iti project da. Agrib-review mat ni Cheryl. Iti ko namkit di. Talaga asadot dagitang anak mo. Imaladaken ka asadot. Ha! Puro kayo amin perwisyo. Sakit kayo iti ulo. Pumanawak man langan. Nagsakit tila payag ko makangkangag iti nagpipigsa apa nagngiw-ngiwat mo. Ah, kasta! Panawandak dito balay. Aha. Pumanaw kayo. Nuado dagiti trabaho. Angam no mabisim kayo. Sayo malagip ti agsubli. Hello, Apo. Hello, Lola. Mabalin ka dito umay makipangan dita balayo? Ay, kat umay kayo, Apo. Asino ti kaduham? Ni Cheryl. Bala, umay kayo, tailakam kayo iti pangal daw. Anya ti kayat yo asidaan. Urayan niya ditan, Lola. Kaya't mirata. Apay, saan ang nagluto ni Mami yaw? Ilam-lamangan mi nga road. Taumat nga ungat. Ay, talaga akasta ni Mami yo. Di nalata maikat da ita nga ugali na. Mala, umay kayo nga rudan dito'y balay. Ayaban nyo ni Daddy yo. Ay na, pasensya kayon, Apo. Taday tala natang tinaisaganak asidaan. Tadyak nakaparti iti manaw. Mayat day ti asidaan, Lola. Uray natin ti sidaan mi. Basta saan kami ang makangkangag iti ungat. Naragsak kami ka ni manong ko. Saan kami na nagpakada? Tamangan no agungat manan ni mami. Birukan na kayo lakit di dayjay. Lola, saan kamot anang niwat? Ngam apay akas din ni mami. Asino tinang tawidan na itikas din ugali na. Ay, jakam mo, Apo. Nasaysaya at ngamin tinatal na atao. Ma-stress ka lang, nuungat ka nga ungat. Ayan dagiti anak mo. Apay adi mo ayaban ida amangan. Napanda ka nun nangan. Ije balay ni Lola da. Anya? Apay pay lang ang napandanangan ijay. Apay, awan balay da apangananda? Oh, di dalam mabain ang makipangpangan iti sa bali abalay. Kasanumot ngamin amanganda dito yung ikat nakaungungot ka. Di mo pilpilin ti oras ti panagungot mo. Uray madama amang manganda tao. Umanungot ka ngamin. Anya? Iso asaan da ka amanusan da gitian na mo. Saktupay ka maumuma ako ni tikasta nga ugalay. Hoy, jak amo no apa nakaungungot ka. Ay kat nun na makayon. Pumanaw kayo. Na. Saan kayo akasapulan ni tibiyag ko? Makitam da itaw nga ugalay. Rumbang ay asawam tikasta. Ay, panunutan pa'y mo dahi tayo bagbagam awan o ibalbalikas mau. Sakbay nga isawang mau. Apay, ibagam tikasta ka may satay mo a pamilya. Dumawat kayo manan iti kwarta. Ang awan pa'y maitultulong yun iti balay. Yawat yun ati kwarta. Tani, maladaw akon. Uray syakmat, mami. Alas 8 ti first subject ko. Maladaw akon. Apay, saan nyo akayat adeng ganda giti ibagak kada kayo? Saan nyo akayat amabagbagaan? Ha? Ha? Ay. Da kayong agkabsat. Day tala cellphone kon computer yo ti amoyo asangwan. Naperdintel daw ko manong. Bigbigat asinermonan na ta ni mami. Sika lang aya. Kanayo nakasta ni mami. Kada dumawat ta iti allowance ta. Ita, maladaw tan iti klase ta. Talaga maladaw tan ah.
no ag boarding talaangan, Manong. Dayta mat tinabayagan na plantanwag. Tangay kanayon nga agungungat ni Mami, ti kadatay di balay. Nasaysaya at no ag boarding talaangan. Tapno awanon ti ungpungtan ni Mami. Wen, nasaysaya dayta nga ramiden ta. Nang runa ita. Nagaduti ipapaarami da project kada kami. Awan oras ko at tumulong ije balay. Panawan nyo dahito balay anak kawarwara. Di yu pa'y amo nga urnusen, dagiti gamit yo. Ha? Di dakmet nga rod matulungan nga agurnos. Trinay, umanungot ka abig-bigat. Ah, si kamot gayam, nanang. Asino ay ati ung-ungtam. Ay, nilakay ko Nilakay mo. Kano itay sapay asimrag iti trabaho na. Awan matendye motor na ditasango ti balayaw. Anya? Napan, asaan man laan nagpakada kanya? Ay naanak ko, kasano nga agpakada kat sa ukasaw. Ay nanang, kasanumat ngamin ajak agsaw. Ay kita man ti kinawara dahito pinanawan da, Ha? Di na pa'y maisalapay dagiti tuwalya nga inusarda? Ay katsikan at imang aramid ka dagita. Isungarod nga adda ka dito'y balay. Ay no, nabambanog ako, nanang. Madlaw kumatkat daytakan ka anak ko. Ay, naglusyang ako. Ay, mabainak pa yan, kadagiti kaaruba. Gapo iti kastoy alangag. Apay ngamin, aya, ma-stress ka unay. Ungat ka kanong amin nga ungat ko na dagiti anak mo. Ay, kata, basol da. Didakmat ngamin amo at tulungan. Ay na anak ko, amom, kinamaag ti ungat nga ungat kan sao-asaw. Nang runa no dagiti amin ang mapanunot mo kat isawang mulatan. Nanang. Naladaw ton ti amin sakbay ang mapanunot mo. Ana sakit gayam dagiti na ibatam asao. Saan mon ama ibabawi pay? Iti kanito ana isawang mo. Daddy, kita am dagiti grades ko, Nah, nagngangato ti grades mo, anak ko. Basak gayam abasa ka dagiti lessons mi. Uray no ungat nga ungat ni Mami. Kas na saan ko latan adengdenggan. Ay, pasensyaan nyo ni Mami, Wen. Ay, ipakita mo ti grades mo kun Juan, ha? Di nanto matla ma-appreciate, Daddy. Ipakita mo lata, tapno saan manan nga agsakit tinakam na. Daddy, ada ko maibagak kada kayo. Ganyan dahi ta. Palubusan dak ko mga ag-boarding house laangan ijasi dagti school mi. Ag-boarding ka? Apay ka ba alamon ay ati agmay maysa? Wala, apay kit din na saan. Ay na, nagdakilan dahi ti balay. Mayat pa iti silid mo, ta di aircon. Mas kayat mo kit din ti ag-boarding house. Wan, Daddy, palubusan dakon. Barang iti dayto yung aramidak, sumardengan nga ungat ni Mami. Kasla kagura na ngamin, no addaak dito'y balay. Sana kasta. Di kay kumagpanunot iti kasta, anak. Alan, Daddy, pagpordingan dakon. Nalakalaang matibayad ti boarding house. Uran di simple laang. Basta awan tinaungat akab balay, mayaten. Manong, nagpakada akon ka ni Daddy nga boardingak. Ha? Inununaan nakmanan? Siyempre tapno siya ti palubusan da, imbis asika. Diyak kaya ti agbati dito balay. Adamot ni Daddy akadom ang maungungtan. Anya? Ay, saan ka man nga agkat-katawa kasta? Basta, uray sa andak akayat apalubusan. Agburding aklat ta. Ha? Diyak kayat akabalay ni Mami. Gusto na ita na panaglindinis mo ba kay? Gabiin, naginanakan. Ururno sa klang dagiti bado diti kabinet. Tano si ka, no agala ka iti badom, wara umat amin. Isukit naungat ka, tadi ka aginan ha. Agtal na ka man dita. Kinasarita na kakadi ni Cheryl. Anya ko matibagana. Isukit akabutang da katakasta ti panagsasaom. Rumbang asik ako mga ina ti umuna apang ibagaan da iti pakasaknan da. Anya nga min dayta aya? Agboarding ka no? Anya? Taan niya ti gapong agabang pailang iti boarding house? Kat asidaglaang matoy balay di ta iskwilaan? Gapukan ka
Basol ko manan! Dahita kinangiwat mo, tiga puna. Di mo pampanunutin na masaktan dagiti anak mo. Saan arumbay nga kanayon mo ida nga ungtan? Kat, kasanudak nga ron adenggan, nujak ungtan ida. Ay naapo ta, di mo to amo nga minti makisarita iti na diplomasyan awagas. Diyan nga isaan laasi ka ti denggenda. Denggemet ti bagada. Adula amin. Basta day ti plano ni Cheryl. Panangipakita day ta, asika, nangiwat ka unay. Kanya ngay, dag-reveal din dagiti anak mo. Itulog ka ni eskwela nyo, Ryan. Naglugan ka ni Timotor. Wan, Daddy. Daddy. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day ta. Kayat ko mga boarding house ak. Tulad mat ni Cheryl? Wan, Daddy. Diyak ngamin makakonsentrate dito'y balay. Takanayon nga agong ungot ni Mami. Ay sus, asino ngayon ti kadwami ka ni Mami yaw. Nag-boarding kay matan nga kabsat. Dahil tamot ti kayat ni Mami. Diya awan tao dito'y balay ang maungungtan na. Anya ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Mami. Ako Agabang kamutan, akas ka ni Cheryl? Saan ka kuman nga agungot, Mami? Dahil ta tinapanunot mi awagas, tapno saan ka ma-stress, tapno saan ka nga umanungot nga inaldaw. Hala pagsasaritaan tayo dahi tabanag. Agsasango tayo kada Cheryl. Laulawagan tayo dahi to'y. Bakit? Kaya't ko kontrolem dahi tariknam. Jack kaya't nga agungot kay tisangwanan dagitan nakta. Kaya't dagayam apumanaw dito balay. Gaputan na umadahan iti ugalim. Ita, damagakan ka no naragsak ka iti daytoy aplano dagiti anak ta. Siyempre, saan lakay? Apay kumangay, apakaragsak apanawan data. Kat mabalin mo siguro abalbaliwan mo ti ugalim. Jagbalin ka kalmado kadagiti na duma-duma a sitwasyon. No da kayat mo nga ibaga, mabalin na kami akasarita itinaan naya sa wagas. Tasan kami matatulang. Mas denggenda ka no agsao ka itinasayaat. Saan abinubog ka? Ay naapo, saan nyo kumabot apanawan adadadi kan mami yo? Kaasi damot. Saan mi matida panawan, Lola? Agboarding kami lang kaniading ko. Pudno day ta, Lola. Agawid-awid kami matlang ni Jabalay. Uray pay. Di yo laam mo analad ingit ni mami yo, iti day ta plano yo. Kasanumat ngamin. Inaldaw lang nga agong ungot ni Mami. Uray mangmangan kami. Agsersermon latta. Ala, bayan nyo ta kasaritak ni mami yo, tapno agbalbali o. Panagkunam, Lola. Agbalbaliw nga tapay ni Mami. Siya kung tinagkita iti boarding house ang mabalin ko apagyanan. Mami, Daddy, nalakalaang. Uray siya. Adamat nakita ka na laka boarding house. Saan nga ta delikado? Agdanag kami ka ni Mami yo. Tamang masursuro ti agbisyo. Teenager kayo pa'y laeng. Rumbang adito'y kayo pa'y labalay nga agyan. Nangagyo ni Mami yo. No dya ibagbagayo akanayo nak nga agungat kan agsermon. Sige, bayan nyo, taikarigatak abaliwan dayta nga ugalig. Basta saan kayo apumanaw nga agkabsat. Naglidayan nga itibiyag mi ka ni Daddy yo, no awan kayo dito balay. Nangagyo timbaga ni Mami yo. Nawatan nyo ka ditirik nami. Asaan da kay akadin ng anak mi? Mano, Ryan? Anya ti makunam? Apay damagam kanyak. Ag boarding house ta ka di pay? Sikaman, anya ti desisyon mo? Nailot mo dya boarding house na biro ka. Ganawan aircon na. Kaya't kung saan dito'y balay apagyanan, Manong. Sige, kastaak matan. Saan tangarodan nga agboarding? Nasaya at mo't no kasta.
anak ko. Kan, noawan ti aramiden nyo. Tulungan dakmet ngamin Tapno saan akanayon asyak ti agtrab-trabaho dito'y balay. Siya kung tagluto bakit, taginanakamutan. Amo ka na banog ka naglinlinis dito'y balay. Sige man nga rod lakay. Sana bali. Tinulungan dakmet kit din dagiti agkabsat. Ay, wad, ayan dangay. Ay, imbagada, akal pa sa nga tulungan dak nga aglinis. Agbasa dan iti lessons da. Kan agaramid da iti project da. Kat uwan, kunakmat Malagarot, siya kung tagluto. Agbuya ka pala iti TV dito'y salas Tayaban kay to, inton makaluto Sige. Siguraduam, anaimas ti panaglutom. Awan, di ka madanagan bakit. Sigurado magustuhan nyo ti iluto. Awan, tinasayaat nga ibunga ti kanayon panagpungtot. Nasaysaya at tinatalinaay atungtungan. Tapno natalinaay met ti kapanunutan. Papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken bihag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kendaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.